Tutong dakalya babaeng teknolohiya. Anya kasing mumunang panahon, kailangan na pamong muntaning lalaki kimbalening babaeng kayang luluguran. Banga duwana na gamatini ka rin kayang pengari. Arapin di mga twa, basta-basta makapag-date kanita. Dapat ngeni, king sound na ning social media at ding mayayaliwang dating apps, mas meging saguli na yung pamaninton king kaya kang the one at mas mabilis nang makapag-date. Pero pakakalalay kabalen, iting paalala na ning National Telecommunications Commission o NTC Region 3 karing gagamit online at mobile dating apps. Agpang kang Director Azor Sitson, ala naman maroking pamangapit dating apps basta't biyasa lang magbusisi ring users na reni. Uso kasi kanungyaning panahon ning Valentine's sing love scam. Especially it's Valentine's Day, ne? So, uso yung love scam. Yan, actually, it's about fake profile, eh. Itang magpanggap na aliwala talaga ila. Usually, gagawa lang profile na, siyempre, itang medyo attractive. Usually, Caucasian, male or female, banta ma-attract na retang victims, would be victims, bigsang mag-abroad, at nung siyempre, mahirig tamo karing attractive, karin bagong bisa kitang fake profile. Ing modus da, kuananda ka palub, kay ba't padurutan da nakaban makapanyad ng pabor. Siyempre, paluban dala pa mo, mag-seek lang romantic relationship, kitang love scam. Potang ikwadarate ang kahinaan, ring metong o weakness, lamo, close na, intimate na, karin daw magubusang bagya-bagyang loob, masyadong pera, material things, so mag-evolve until potang ding would-be victims mayakwa nila, magubusano mang manyadan-yadan, magdrama-drama nila, at ilang problema, karing financial, o ating may sakit kayong pamilyar, at di nga luwa, may yakwano ka dito. Kasi tinong what we call emotional attachment. Memya naman tips si Sitson ba na iwasan ng ma-broken hearted ang pong ma-scam ka ring online ng pong dating apps? Kailangan na i-establish doon itang true identities. How do you do that? Siguro, one is, i-video call me. Baka nito, akit mo nung yapin kitang profile picture, no? Plus, din social media, you check on their Facebook account, at, well, probably, stick a face-to-face dialogue with them. Muna man kano dapat mamaya personal impormasyon, kalupad na mo ring bank details, uling atin tsansa na magamit la rin king illegal na transaksyon. Iwasan mo rin kanong gawang sensual na bagay king video call. Siyempre, mo basta-basta gagawa nitang makalitang masaya na bagay kasi pwede rin gamitan na pang-blackmail, kaya ka, potang binigay na ka, so gamitan na niya tabi na pang-blackmail ang pang-blackmail until exact na lang pera, ang katapusan nito. So, at i-report na kagad ka rin proper authorities. Banta, ang matalo itang sahop ang pong aksyon. Malam matugis o ma-identify. Makisaw pa naman ng NTC karing aliwa pang ahensya kalupa ng Department of Information and Communication Technology, Philippine National Police at National Bureau of Investigation ban pasig na kan information dissemination patungkol karing makanining modus. Agpang naman king Regional Anti-Cybercrime Unit 3 ng PNP, makabus niya yung kanilang pasbul nung sakaling ating maskam. You can reach out our hotline in 0998 598-8102 at saka po dun sa email namin na acg.raco3@gmail.com po. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.